Аркпаев, Толкпаев, здравствуйте. Ваши документы, пожалуйста. Рустам Канпейсов. Сперва служебное удостоверение, потом видеофиксацию, а потом уж протокол. И потом я подумаю, дать тебе свои документы или нет. Любезный, можно вас на минуту? Какие вопросы, уважаемый? Сенде қаныш бітірімдер бар ғой, бізде видеоға түсіріп, мазақ қылып, үнемі сөйтесіңдер, екі түсіретін болсыңдар, жәндері шығамын, түсін бе? Түсіндің бе деймін? Уважаемые, служебное удостоверение. Извините, приносим свои извинения, можете ехать. Все нормально? Пожалуйста, уходите. Уходите. Никогда не приходите. Адам емес, Жолыңыз болсын. ютубер. Ютуб үшін жұмыс істеп жүр, мынау білесің бе? Ақша төлейді сол үшін. Заңды бізден жақсы біледі ғой. Қандай заң түйіп отыршы? Біз жақсы білеміз заң. Просто ютубтан подписаны.